Kare umurebi witu wa TV Sto Murunzi twakutanjera wasiba kurungi eshaha zaba ibiri zecuro erizoba nizoba ryo rwakana 2016 ebyo kwezi kwakana umwaka gw'in2026 twatiro makuru agacencwire kandi tujaga kusyaho butuno okuruga haka shows boma omurembo urwambara agutakurundana rizoberi orkwijaga kusyaho Elias Ritugusa hamwe na Sunday Brian no rumo rwo bonero konkare katubanze tworeke bukuru ebyija bgebembire kandi nabwanyuma tugakusiho mbwijwire mitwe y'amakuru ne kwishibwaho blended pure vegetable cooking oil second best to a mother's love echiro chisisire chireche rose from ne bakasheshe karonje mugacencwire kireki urutaya yo rwenganzi yo bukama bwa Buganda Peter Mayiga yashaba abaganda barukuturo muri Ankole na Kigezi okwetwaza je injura y'umuyaga ececeriza amatungo omurushema akakwa kangwere mazerozo tumusabe abavuje ba taxi muri Kamwenge badukurine bukonde bwanyuma yo buticereza no kubarukaho omurukiko rwabo nemitwe y'amakuru yabane kwishibwaho blended pure vegetable cooking oil second best to a mother's love echiro chisisire chireche rose from ne bakasheshe karonje Tonjera kutanjera omakuru gitagacencwire kandi agutwakurundanira izoberi orumunaga kusyaonde Elias Ritugusa hamwe na mtayi wanje Sunday Brian no worumi orwo bonero enganzi yo bukama bwa Buganda Western Peter Mayiga yayihanangiriza bijukuru bakabaka abaruturo muri Ankole na Kigezi obutebwe byo bahangwa bwabo na nokwe hara okwejumbira omebero kushwazo bukama bwa Buganda Mayiga yabigamba ubu yaba nahendero rutaya yurwe urwebiro mwishaze rya Ankole hamwe na Kigezi kandi umukoro gwakorerwa Hotel Triangle aho mu Rembo urwambara enganzi Peter Mayiga arukubugabuganaho abaganda bo mwishaze rya Ankole na Kigezi yabanza kwemeka bebembeza basya abarakorra magombora no buciko bwishazeri abatere biragano okuhereza obukama bwa Buganda hataroho buryarya bwona okujjamo amazo kukirizwa katikiro oba minisita munanjibwa ku nsonga za Buganda ebweru Mayiga mu kugamba kwe yasima abaganda bo muri Ankole na Kigezi okumwakira mu cyanga eki nikwe kubashaba obutebwa kuguma ne bakuratero bahangwa bwabo omwami tagendera kunambo anonye ekituufu omwami tasala kwa kawala tanawulira kwa kalenzi olina okuwulira kino n'owulira nakino n'olyoka omanya kyosalawo omwami abeera munyiikivu ati okola tekutta obwami bukooya era bwolaba tonnakoowa ng'emirimu teginnanyikira obwami bukooya ogu yabashaba okukuratira omuranga gwa kabaka ogurimo kurwanisa akakooko ka siriimu n'ezindi ndwara arikushaba abashaija okwebembereho regi mubayidde wano okugondera Ssaabasajja Kabaka yatulagira fe abasajja omuli ne bameja jenero n'abalala bonna fe abasajja okutaasa omwana ow'obuwala aleme kukwatibwa oba kufa mukenenya eri Buganda simanyi bulungi byeno mu Ankole naye Buganda abasajja ffe tusinga okutandikiriza ebyokukwana mu Buganda n'olwekyo tusaana ffe abasajja okubeera abasaale okwekebeza
ahabebembeza basya abahebwa bwami Mayiga yabaseberentanda yo kukoresa kurungi office zabo ezabahebwa okugita abantu omwami takukuta abeera mwerufu buli kintu omwami akikolera mu musana oba oli mwerufu tobaako nabikweraliikiriza naye bwoba okukuta emitaafu tegikuva mu kyenyi bulina okukuta fayiro ziteeka wansi wakabada bw'oba ogenda e Kampala fayiro otambula nayo mu kakapu lwaki fayiro otambula nayo mu kakapu Enganzi Peter Mayiga orutaya yorwe omuri Ankole na Kigezi arutandikire nyemwebazyo aho abwabwineho nkobazambogo eminyeto kandi abeje bamatendekero abarukushomera mu matendekero go muri Mbarra aho mukoro mukuru gubira hitendekero rya Mbarra University. So here at the University of Science and Technology in Mbarara, you have the opportunity to get the highest possible induction into science, innovation and technology. So my dear friends, I urge you to firmly embrace this opportunity of being in this university. You have the minister tell you that you should excel in your studies. We want students who belong to the Nkobazambogo associations to be among the best performers in their respective faculties and fields. Ortaya yoru katichiro ashendekerezibwe abakorokoro go muri Buganda hamwe n'ishaza rya Ankole na Kigezi ababire barimo rukorra baganda muri Ankole na Kigezi Haji Hassan Mutasa Kafeero owekitinisa Haji Hassan Mutasa Kafeero asimira beji ahabwo kutambuza emirimo ya Kabaka omucyange cya Ankole na Kigezi uba muri Zambogo uba muri bayisi bamwanga marara uba banyankole babagwangire kunyumba bwaye ubuzima bwanganye mwebaziza okujja okutubuliza Katikkiro era temujjangu ko mwebale nnyo omukwano abaana ba university kumulaga abaana abaganda bazambuko ne support gye mbawa okukola emirimu gyabwe okutambuza emirimu gya Kabaka bulijjo era mugenderaawo alhamdulillah bamina nebduweeyo mukama bankuumire. Katikkiro, I wish to respectfully and passionately appeal to you and through you to the Uganda Kingdom to partner with us in addressing such pressing needs. We are open-minded. We should be able to look out for opportunities to actualize some of these requests. Ndi Edwin Ram na Susan Charsima. Mwebare abanyamakuru bitu yenjura yamani ebire ijwiremo umuyaga hamwe na nemyeje muri ecwekeriza amatungo entoke hamwe na nemisiri omuri Nyabwina omu district ya Shema abaturubwa hati bashobanzirirwe nibashaba government okubahwera Kabira kabwo muri Nyabwina Shema bwa nyuma yenjiro kugwisa amani kumaresha ibirobwe ino muyaga etwe kahendere cyokeriza amatungo y'ibihingwa hamwe n'entoke izo baryanye mazyo aharsha hamwe ndi 10 ensure izere no muyaga gw'amani nko kumukureba urutoke rwanje kurugwire yarutura hansi mbeno kundya hati nyine cyo gukora abana banje tibine cyo kurya mbere nisha government kumwaka wa murge ba MP bitwaterira karuru ba chamana LC5 ba kansarazi bitu ba speaker murebe ko rutoke rwanje rugwire mbe nateka motoka mukagaza amasha tabe kumana mwana mbuzemwe nunizi bingamaze kwaze gastwi bona gastwara zisirweki giswa mizi umutunga kwa mizi mbe yo mukaka omushabaje kuri sembuzi kumbe ndi yaho narenjwa yizira kimwe myani menje munonga najyango hanga wanje kikantaza kucoga kumbe ndi yaho narambizi gona gizira kimwe najyango hanga wanje kindi kiratagamba hanga ngo wajya tayati yamba kumbe ndi yaho dayishro mushayi yajyango imbusti tazini Echanga kisisikarirwe munonga negombora ya mashiriko mu district ya Shema ahembuzi n'entama ziri kurenga 19 zifire bwa nyuma yo mutunga kuzana nturo mucoza uzibenziriro bunyansi munanga nokutwe turyaho turya kishayi twayecora omutunga mwinje na mizi ndaki namabare beresire mbuzi hamwe n'entama byazi hoko ruguru ahibaye bazirisize aze cece hate cyo kureba ko kuba ezentama kuzukweza ku rugo ruguru zaheza kurya
hati zishumiramo mu hato nubwo muhanda gwazo mpaka cyayi we n'umuntu umwe ntitera umuranga munonga okugirira okutwisize ntera government okubasa kutuyamba mu kwatera no gwisa intoke zito toke tube twarya za roni twatama amasha mwe turi nturundo kutwasasure rono kutusobire meya yafa Ecyanga cya Nyabwina no murundo rwa kabiri bari kuterwa mwegemure kandi hate bigambo byayongera kubomera ubwo batinero kuterwa njara no kushashura zaro nezibatiro mu kuhinga no kurisa amwe mitumba kamakumyana ebiyetakanire yone gira hansi dene bibe byayanire dabire mitumba kamakumyabiri so ibe biruho bebere nk'ikumi aturutukirwona rwazahi rwazaza Ecyoke kine cyenshozi bito muri Shema nubo bari kukizeyo kugira intoke nungi amakuru agasha kwa Sheikh Abdulatif webare Sheikh Abdulatif kandi ntushasha bambe na nabo bona abasisikarirwe ibintu byabo reka tugumizemo n'amakuru abavuji ba taxi n'abakama ba motoka badukuriye nebikonde bari kufacha amane w'ekigombe cyo kubagita okubora oburinganiza hamwe na no kwegamira rubaju omo district ya Kamwenge babire bari muri umurukiko rwabo orubire ahari town council ya Kamwenge Etukone no kutamjira n'ebigambo nabyo bitandikiro rukikoru ubwo bamemba bagumize ngo chairman n'akashiko ke babire bangamba nyinga Urukiko rubegenerire koreka bamembe bukozirwe konka bamemba babyanjiri bagumize ngo ne sente zibina ha banka n'izibuzabuzubwa tukasigaho amazika mema yafa ni miliyoni ibiri Omulime na extenta mshoboze sente city bana gasente city no watu etakabi emotoka baje bakabuza moto baje na sunita baje bagura bakumyanza babosingize kuri hati eketa kweli esente ziyabene kora zikaza Urukiko rucurwamo abyo kwerinda abebemeze n'abantu bantu tuganiyeho na Mugisha David chairman w'ekigombe cyo kugita bavuji ba taxi n'abakama bazo ubu bari kwetombitira kandi ibintu tugambire urukiko rwagwira rwa AGM akatwereza minati kuguza motoka eje kuri yabara yatumara ibisende akora payers karazabere pay tamuje boxi menshi kare za kumaremye ukwezi yagitiye teka n'ejo tamuchi tofshanye motoka mukuru katungura shina katwereza minati AGM akwa raising kandi omani mandeze mwatufire nena twagenderaho umutoke mukuru twagiza
Nesse akishaye tutune. Gasha kwa Anthony Twine. Webare Anthony Twine ejo nembere sibiro muri Kamwenge ayizoberi ya nyuma abazo twagumizamo n'amakuru obwe kabare municipality eriyo erukubura yo bwire buce okutomu ngore kiragire cyo kubinga abarukora hangoto ababizina n'abashubuzi bembaho nabaraganjire koma bagumize mutibina ho kutora abantu bagira ngo no barabe babagambiro kurgo myanya yibarukoramo tubarabaterireho aho kora hati bariyo bashobanzirirwe okugira ababizi n'abashubuzi bembaho hati ebintu bikibagumire bashobirwe tubakamanyire abakuza gukora cyo kutushenya ekiraza kutuafectinga mostire tukaba twashashireza rent kandi tushashura umwaka rent si already tubire twazishashire eco kiraza kube kizibu turaze kubona n'umwanya guturakorero ushange okukira affecting omuntu roni erimwe kushashugwa school fees ziryaho okuna nabagambire ngo we depend on just aharubaho ningashi aha kintu aha products zitu oshange tutine backup tutine entete tutine mwani nanye kiri kunshasha neco kwiza bakatuherezaho okumanyisa kwa jubajuba nibaza kutushenya kandi tukatakabwinaho kuza niwe okutekateka kwanje kandi kugira ngo babanze baturonderaho kuza batuboneraho kuza bindi babone kushenya kibazo nashanga umwanya gukora mu batiro exit tugurikemo oko kugira ngo tugurikemo ninkarebere ndiba kugira ngo tugurikemo ze kora abana abantu bashaba aboshoborozi okubaronera aho gukorera kiborobere okufuruka nishaba government n'inganda mufate yandabande etuhereze uwo mwanya ko gukoreramo ngo bikaye ambaye abamufuna mu akasete ko basa kuhisa so lebe byona nishaba municipality yakabare ko mu mwanya kugira ngo nibogo ko kugira ngo turugemo tugere batwerekeraho kuza batwerekeraho kugira ki already nkanyonye n'ibibanda bibiri hariho ikinyine mu machines kandi hariho ikindi kubijiramo so nakire kureba narabyona babimakinga nke byo kushenya so hati ndikoyebuza machines nzitenkahe umuryaka kanya bwanya nyine buroni zinkoko uri kubimanya nindeberera abana batuwa mwana tumara kwabitaha at least tweyombeje ko abatuye umwana binji bagira ngo entebekanisege egenderire ukarabanisamo binji ubona binji omurubo bine sente za roni ezine kushashurwa ikibana cy'inubwo natombeka tikashashwe na roni y'abandi bari ku interest mu buri zoba twagambaho n'umuhezi wa town clerk asimu najyangwe entebekanisa zo kurondera abashubuzi abaho gukorera ziri zigendo mesho tuyineho umwanya buri bugonji kakabano bamaze kugutayahira twareba abantu bari kubasa gukoreraho kugurizaho imbaho kwiyaho abari kubija noreba abari kubija bashimire kuba bine stores no kubija bakatamwe ibitanda byabo enyigi byone konka umwanya wo kutamwe imbaho twamaze kureba kuri timu ya municipality na district kandi umwanya ni muhango nibazaho ugiye mu mwanya kakabano ekitendererwa citu no kugira ngo town ebonere town ebe clean okwiha abashubuzi amahanda nendijo myanya itari kwikirizibwa okugira abebembezi okugenderire okunduza no kutereza endembo okwetorora ihanga Uganda amakuraga gasha kwa Nelson ahimbisibwe webare Nelson ahimbisibwe omurebi witu wa TV Sto Murunji ntukusima aho rukuturebera hona kandi webarena no kutorana kureba TV West turiyo makuru agacencwire ngo twicirize tumure ukacento garukana makuru agandi agarukurataho nagakushikibwaho Movit All Day Toothpaste meant to give you powerful night gum defense and teeth whitening. The charcoal flavor gives you deep cleansing and power stain removal. agarukurataho mamu wo muzigiti wabinazi bayucizo mu njunane kayo muri kagadi afire
agarukurataho gabanaga kushikibwaho. Movit All Day Toothpaste meant to give you powerful night gum defense and teeth whitening. The charcoal flavor gives you deep cleansing and power stain removal. Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. At Fins Medical University, we offer online postgraduate diploma in medical education, Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery, MDCHB, Bachelor of Pharmacy, Bachelor of Medical Laboratory Technology, among others, Diploma in Clinical Medicine and Community Health, Diploma in Medical Laboratory Technology, among others, and certificate programs. Fins Medical University, a chartered medical university in East Africa and is located in Fort Portal. Apply now for the March or July-August intakes. Visit our offices or apply online on our website or contact us for details. Fins Medical University, saving lives, our passion. When you don't use Momo, you get unwanted surprises. Save yourself from unwanted surprises. Use the Momo app or dial *165*3# to pay and enjoy zero charges below 5K. That's the power of Momo. Manager, ogito wagito. Ko kama tumuchidara, kabataka jiremu. MC takiziri. DJ atumuna na wiring ebyoma. Tugumisize shanki ibiri. Bantu mareka turgo muzano tugume twatesha. Twagamba shamushanju zibe shamu. Ekitongole kiri gukora ebyoma ebihangazi eby'omurembe mbaba mu rurembo rwambarara n'ebyoma nka demolition breakers ezikushenya concrete n'ebishenje enkito za safety rain boots face masks n'emyenda yo kujwara ha sites reba cutting discs za metal diamond na wood oteberwe sanders emisumeno routers grinders hari inko ebyoma byo kushusha embuga ebyamanda n'ebyamajuta ebyo kushara bimuri ebijuma hamwe na za fence n'ebyo timbe bina by'ebikondo ha uwa washing bay reba ka pressure washer akamashanyarazi akamanda hamwe nayo kodesa amajuta generators ziriho buruho n'ebindi bingi byoma aha sentenche ahaduka yitumbarara high street ahashungire na highway restaurant isimu nutu mushanju munana note anana mushanju abana mukaga nshanju na mushanju ebyo kwemeka byongera koroba kantu anjurire ankole crazy limited abara kubumbira byo kwemekesa nkamategura amatafari n'ebindi bingi kandi byo mutindo gwahigu nkamangalore tiles Portuguese tiles na flat top agemigongo lero bakwinira amatafari ga buri muringo nka fire bricks max pans interlocking bricks otebwe partitioning blocks obumori buro bwabuzire bwena babwine nka Z-Vent Torino Venezia na Sisa bakwine na Pompeii Malta double Pompeii mwena bombe china ba engineers na contractors mwena ankole crazy baborobezaho byona barabibumbira muri mbarara omwibumbe rishugeine barakoza technology rispiria echo nabyombe chesi changana nka bendera ya Uganda bashangari mayiro 8 mbarara kabale road esimu noti mushanje 2 ananina 15 chenda na mukaga ankole crazy limited tugende twombeke Hayes recruitment experts jobs abroad kandi nitumanyisa abantu mwena muri tukinda abantu bingi abashije n'abakazi abojona bishiki emyaka 21 okwisari 85 okwera cyenyonyi Dubai emirimo nka customer service airport security aviation stewards checking agents landing ground guides na aircraft cleaners. Hayes recruitment niyo company esingira zindi zono mu Africa okuhereza emirimo ey'obujunanizibwa omwaka oguterize okwehandikisa n'okwabusha free registration amataji gitu gona esimu not mushanju ina not emwe 2 3 4 5 mukaga ninga not mushanju ina 5 Echiro chisisire chireche Rosfomne mpaka sheshe karonje Parasi
ejini biti tokuro busas mukashesh nikuko masaji ngomuchiro chuna werare nko mwerere n'ubufaratsi bw'umutendo kandi nuguhangara umugongo ombero gurukushasha okubiyamaje kigambe bakwecho urkwena Resform insiye biroto birunji kuruka yuko mu butumwa bw'abashubuzi twagumizamo na namakuru agacencuire ageshwe kacitu ca kabiri imamu wo muzigiti obayo kizo munju na neka yeyona aus Katatumba afire kandi umukazuwe ubwa hatari yo mu Mberambi umu wa district ya Kagadi. Abatura bo mu cyaro cya Mabare North omutano kanso ya Mabare district ya Kagadi bacuramirwe wa nyuma ya imamu wo muzigiti wabinazi bayo kize neka y'umunju okufera mu iraro rya Kirudo mu Kampala. Esande jeru kutandika abinazi bakatahira imamu Aus Katatumba neka yababotezo munju kandi umwana wabakaferaho n'abandi batungo buhuta. Aus no mukazi we bakikanjuza uwo mu irwaro marago basinduka Kirudaho Aus aferire. Akafa babiri munje bakabamo basatu eti no wakasat na umukama titumanye akwabali abakubaza bagamba icyansi zo gukira zitayito kuba mukazi abarira inenda icyo hakasoka hijama kuni batugamba ngo mwana afurire munda kandi tibari kubaramusemeza bito hanyuma twahitugeza ngo mwana afurire munda bayitu embera bisani nuko no birora kukira kitumanyire Hanifa kusemererwa mpara wo mugenzi gandobire na mujanjaba nagira ngo ishafeyero mu busasu bwinji nagama ni pamwana wange nkwata baitu nkufa ijo nkwate bantereze ku ruwungi banu bakuna bya kubi bakuntono cya basaba muleke kuntono cya nalejana nanye ndolembera nizange bamukoraho yatandika kurwana nagama ni pamwana wange nkufa abana banga budu na swada masigire mu mwana wange ni kwa nkufa bikagwa mazire kurwana nyarora yakerera nyambanya na nyerundo oburumi bukendera ajya gukora kuterera nyagamba oburumi bukendere kangende mbeta amaizaje na amata bumpikire kuteka amata mu rusheke abaire nanywera mu rusheke buntera amata mu rusheke nyarora nitagaruka nabanza kuzara nyumba na bojo ndi mwana wa kasatu kenyine bigambo bingi byokubaza bubusasi bunjo mutima abana bo mugenzi ndwenda government bahwere okuhiga binaze bakoze ikikorwa iki kusaba kwangene ni saba singa hakiri kisoboka government kutuyambire ehonde omusamu ngo tuguhondera turora kuhika bugura hawo habo kuba muntu wakoze rukikorwa echo no baramutaisora sikiro ajya kunyara nakole kikorwa kinde kikushingaye mananu sigikira ensongezo nkuzarwatsira ati atukwetagisa ubuyambi kuruga mu government abugweye ensonga teriye itugamba ngo abantu turagitamu tukimali abugugumu abantu abonye nyahali bagire kole kikarure kisobora kuletereza no kwenda kuyihamo bandi Haj Sheikh Isingo Muhammadi or district card wa Kibale Muslim district nagira ngo bwinazobo bukabatenisa munonga police yekola omulimo gwayo ngeri batendekerwe okuzoka abazigwa bakusana batyo bakwasirwe kandi babe ni batwereza report because tukumanya ngo ekikorwa nkekyo ngo abantu aba police katende kwakora omulimo gukusana gutyo kuzoka abantu nkabo eliminating Julius Hakiza Anani omugambirizi wa polisi ya Albertine South yagiranga abantu babiri twari Butebenda na Aramanzan Aguma bakwasirwa kwera polisi mu Shonoza. The investigations are ongoing about the murder and the arson attack at Mabare Town Council. The suspects Tibenda, Farid and Aguma Ramazan have been arrested. Investigations are ongoing, which I'll keep you updated. But I also appeal to the members of public, if there's anyone who has a clear version of this incident, can give it to us, and we have the suspect arrested. Omugenzi Aus Katatumba yafera hamyaka nkaganishatu kandi yasigaba akazi babiri abana nabishikuru gashibwa Thomas Tumwebazi webare Thomas Tumwebazi nshasha na nekejo kandi umukama umugenza musasire amuhereze ecyumuro kirunji
Katugumize muna makuru Minister w'umuhwezo w'ibyentambura mu ihanga Fred Byamukama yatongoza kutandika gukora enguto ezirije kumaraho sente biliyoni 1 hamwe na miliyoni 9 mu district ya Kakumero. Government ya Uganda kurabiro Ministry ya PIDA n'entamburo project esirwe Community Roads Improvement Project yatandika gukora enguto za first class maramo mugombora ya Kijange mu district ya Kakumero. Omunguto zeru kuzakorwa no rwa kilomita 2 rwa Kakayo Kiganda oruho kushatura akashozi ka karira miliyoni 96 kandi omurimo gwatongozi bwa Minister muhwezi w'ebyentambura Fred Byamukama Chimala kandi yapuzi rusange 96 zikora kilometers tukapima akariro kuruga hansi ngiri yana basobrana sazi manya kasozi kikali kitaka ugaiteho kitaka rwemiriaka na kaliro kuruga ifo kuri kwikeruguru zire kilometers twasanenga nabo contract nyaningisoma mwana kuro baraba sayiningire nti batera kalira ko bakanage hansi a project budget community roads improvement project egendwa cyayo no ku improvinga emahanda eyumucyaro okumenga shongo abantu babaso kutambura je kuruga omakagabo baze marwaro abana bazo mashomero omurimo bagwasa ba Safe Green Uganda Limited kanogo kumara emyezi 6 era tubahayire ekikoto mune emyezi 6 twere emyezi 6 oba kumara kusara kale kandi ukagire hansi ego nye mujja kwani murabaho bayitu baina kusensa first class maramu mukura kurungi ego first class ki baina kuteka mukaravati singa amaizi gonda gabagwire side ero ba side eri gasirimuka gagende nkaha gasirimuke mukaravati gasirimuke hansi ntuso okusima okwabantu bokukyalo kuno okuvalo twatandika okujja kuno tetunalaba tubba mafuta tetunalaba azanyira ku machine zaffe tetunalaba buzibu era tubasaba kino kikontinuinge bwe kitusobola okubanga tutuukiriza ekyo ekiri mu contract tuleme kudda mabega nga twesike emiguwa abatura ba cement bekanisa eyokore nguto muchanga tukentu bona muno abalimi bakulima ebicholi bakulima omwani bakulima emihogo ne bagiyambe kibeto obuhunga runde bitere bakulima ebihimba kandi babirimo mu bwingi demotka zifero mukalira ngabura fise kubanza 2014 kamara myaka 2 yakorachi yafa kandi injini kumara myaka 2014 chikaka ko akakushego kore ayiguru ya wamani garuke nyuma diva chikaka munonga ebyaruga mu kusira injini district ya Kakumiro ine kilometer 10 zenguto bitabe bembezi nibajyangu centers bari kutunga buri mwaka nziba basokora kilometer igana zonka ekiri kumasanga betage myaka 10 okora nguto zona gasha kwa Ambrose nwagaba katoto webare Ambrose nwagaba katoto babanyambara borecuro butashemererwa ahabwe manja zabo obutagira buringaniza babire nibabugana abakuru okuruguma office y'umutonganirizo wihanga umukiganire kikirwemo abantu batari bamwe na bamwe ahari Global Secondary School aho mu Rurembo rw'Ambara abatura bagambira ba Directorate of Public Prosecution ngo kutungo buringaniza polisi no mukoti kiriye kiroto abwo kwa abatura bari kutwarizibwa baba bakuratire manja zabo kurigira abatura oburemezi bwinji buri yamshangwe inakakwate n'enshonga z'amataka entaro maka no bushomankuzi enshongeri ya quotas itakere cyo tugambaho niba tukombeke bikari aine kikari nito twine kikari kunkanagira kuyagira kutunge cyapa arukwende cyapa tumusayininjira obure bwa muzei wanje muzei yashanga ngo naenda kutwarana na proti yeye yayanga omucyara yamutwara umukoti emyaka 20 bari umukoti yija yafu hatitwa abana yaheze myaka 5 afiri kikiri umukoti atwakoma ukatetumanyi ala sisi taina ufunanizwa ye kubiza abantu taka aina kukola steps eraja ndakoma yasula office namba najeta kutaka abanagalao obujulizi chama lero swanu wali ndiona obujulizi komplainant alagate taka dilye nagalo okujayenga kangutaka lino mukoti kagenda ku taina kuja ku ground yes bali mukoti bawoza omusango bebasasula sente bebasasula baloya tubadde tubuuza kiki kikereye emisango mu kkooti
nitusaba judiciary ainga DPP murebe ko mumata amateka marungi omushiza reke gukora ibintu bye akashomesa abana akisheza kubashomesa bamara kushoma omushiza buri yagera abantu batatiniza kuze kintu mutwafutera mutwakwita mutoshire kwano chuguze bashi umwana no musomesa natunga degree natunga masters rena ni bareba abantu bengero sango umwana rector ninga rich kongana enda kwitisa kwitakari abebembezi barikiro kwato abwenshobeze rukorwa omukukuza amataka kirigire mchenjano y'amatako ko yongero mbyanga actually ngera hantu twetenge korakana kwatanisi Christiane shobore ya prepagain ona twena tubetugire tukugire nguko ubu nurunkunku reno kuwembweno njyana hakiri n'ubwatandikire kugira ngo mbweno hataho umuramuzi yaza kusharamu abe namanya twumva no kudiyo ni muhereze imyaka egi kongo umuntu ubona aha record cyandikireho ati ege mishango eturgambaho nei RPC yanagambaho kandi twene tukumanya nebasa kuchendera mununga okuliyenguzwa rwumba twakumara konka tugiye tugezaho ka gavumenti tukurutinga namwe na hindi gambera tubyo muri mbaromu tuhereze kurukurutinga ba state attorneys 38 abo tugiye tugezaho kushongora nabwanyuma tukabasa kubaji proyinga omu offices zitarzana mwena zo mu ihanga aba DPP bashoborira mshangwe kurakakorwaho negera kucererwa umushango kwa kurumino state ni guraroya igurira choose the person kandi abasivo tubabini ico babacigambireho aro offices legal aid LDC ko babacigambire izo offices ziruhawe ngejo abashiro mu rukiko rubagengwa bahorereza ba government binihangariye abamutima bitu bashemera kutwarwa cyankwanzi bakashomesibwa. Let us take the DPP staff to Changwanzi. Yes, they are professionals, but they are not patriotic. I've interacted with most of them. Abantu ba DPP tubeine mutuma wihanga rubarebera mshara gwabo usanga tuntu nohoza nkaspa ya mayiro yitaka government kabasa kutuyamba nito twakumana tubona ba lawyers ba government abwaci ba lawyers yimwe mubahereza kuri minozi bonka konjika bari musivo ba lawyers takafuna access ya ba lawyers amakuru agasha kwa Fred Turiyakira Kabango. Webare Fred Kabango katugumizemo n'amakuru omujwecerwa wa president mu district ya Kagadi Caroline na Shemeza yahamye ko barukuza kwata batahirire bishara mu district ejo yagambe ibi ubwo abo bushoborozi bari kutandike huru yo kugaruza hebishara na nindi jo myanya y'ubuhangwe cecerezibwe mu district ya Kagadi. Ebishara binji district ya Kagadi bicekereziwe aho abantu ko bihingamu n'abandi ko birisazamo abebembezi batandikire huru yo kubigaruza busya and RDC woko hagize ngutari kwija kwitoro umuntu wenerisho utahirire bishara so ekinashanga ha ground nicyoreka ngo people have encroached on the wetland abantu batahirire ekisharara bahingamu nindebe bicori nindeba mu bihimba nindeba mu nebindi bintu byona nindeba amezi nigerikanga batemiremu nanka trenches kandi kitakwikirizwa mwene no mukimanya ngo president wihanga akabura nagira ngo abantu bareke kutahirira ebishara RDC Caroline atandikire omurunsunga suji A na kikumbya B omugombora ya Kagadi okurebe bisitsikire no kugira ngo abantu mwena abakuba bakorire aha bishara the wetlands omur Kagadi bantu mwe mwihe mu byo kurya byanyu mureke kuhenda amateka abo kuba president akakigamba kandi twino kukimplementinga omurumo gwitu no kurenga twashikirize ki president yagambira kigambo ki president arugamba it's a law and mwena numukimanya ebishara ebira abantu bona abakubikorraho ababyombekireho bantu mwe mwihe mu bintu byanyu mureke
ubuhangwa bwa gavumenti bugaricyo ibura ry'itaka nemwe hanshunga habwenje bisharre bicwecerezibwe owo abantu bari kurunda itaka ryokoramu kushanga taka kiri harabaju nanya narengaho naza kurambura nashanga n'amazima isare cyo bakakihinga narenga kugira ngo mbemereze beta bataka bakagenda meshe no kwinga cyarare cyo nanyo kushangwa ikikorwe kibaga bari gukora cya kitari kirungi ukabasa kutera reporta ofisa y'iguru hano RDC yizire naho kuja kukirambura kandi turuge mu bibira bwo kuba gavumenti mu kuikara mu bisara gavumenti okuba no gifereza no ite bisoro no ite ebihuka aho tukuba tufuna ekisani kibinga Uganda omwaka gwa 1994 ebishara bikaba nibikora obucweki 15 riga no mu Uganda beite nambeje kacendera okuhika bucweka 8 n'obutonyezo mwenda harigana omu mwaka gwa 2024 gasha kwa Timose tumwebaze webare Thomas tumwebaze umurebi wito murunji twongera kusima webare okutereza kire kawe okureba amakuru gitu agacencwire twazagaruka tumureho tujagarukana n'amakuru agandi katochi erino bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo okurugerizo babantu banje tibarigaruka kugire nako hamutima byaguma binamashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya ecya katochi mugume munywecho katochi erino bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi erina chama chayo muhute katochi yerya hamutindo Katochi alcoholic drink yenuzire kandi terkuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho Rwashamire Vocational Institute itendekero ry'amashomo ga business na technical studies international diploma mu human resource management, public administration, guidance and counseling, computer science and English IT, records management, accounting and finance, business management, journalism, tourism, building construction, electrical installation, mechanics, plumbing hamwe n'agandi minji. Amashomaga gona nagabuzubwa ebitongore nka UBTEB, DIT hamwe na Makerere University. Rwashamire Vocational Institute twine in service, pre-service hamwe na short courses netushangwa Rwashamire Town Council aharuguto rwantunga mu rukunjiri kandi okwehandikisa nukugendo misho. Tera enamba zesimu 0772 96 90 taha mubuze buryo umwe cyari kunywa atandikanywa ha billion mukama wanje torkwitenga kubuza abantu bona bari miyari papa flavored vodka niye kwasireyo papa vodka niye kwasireyo iwe gendo girondero za ohurire tori kuza kunywa kindi muntu we owagikoziro mugusha gurimo enuzire teine muna hango tekuteza muto takusinza papa flavored vodka simple sweet cooking all that makes food sweet. Tastes so good like mama's kiss. Sweet Thomasana, yeah. Stir gold is the oil you cooking oil for a tasty meal to live a healthy, happy life. Stir gold, refined, fortified, blended pure vegetable cooking oil, second best to a mother's love.
nitukwanjulira Mbarara Institute of Health Sciences and Management ishomero lyonka ericyasingireyo okugunjura abashaho hamwe n'abazarisa aha rurengo rwa certificate na diploma diploma in medical laboratory technology, diploma in medical records and health informatics, diploma in pharmacy. Rero bagaruka bashomesa certificate na diploma in nursing and midwifery. Ishomereri erine medical laboratory erime byoma nibereba ko muntu library eyomurembe computer z'ekikacha higuru kandi byemizano bakabiteka mamanika kandi ishomereri rahamibwe ministry eyobwegesiye na ministry of health kandi bine bus rugogoma eyokutambuza abeji ebyombeko ebyomurembe hamwe no mwanya rugogoma go kushomeramo ebitabo ogurukorebeka kurunji nirishangwa hangudo nyegendwa eyambarara isinjiro odakachiro mutahuni ya kaberebe okumanye biri kukiraho note mushanju ibiri kaga na mushanju ashatu nibiri kukaga nemo Mbarara Institute of Health Sciences and Management, we strive for quality health. Musego abadomo lwa katoli ku ndongozina nanywedde kano ka Luvera Chauda drink kino kigaji kyaffe kyennyini kati ndi katyebule mutolo okolola okotyonguka kwata kano muzeekano bakayita batya pineapple Chauda drink kakamudwa mu nanasi bojo mutolo va mu bya bojo tugende tulabe kakiga bangambye omubiri munafunafu kakiga talina maanyi kakiga bangambye tolina maanyi iye naye nenfuna ow'amaanyi butammira ku soda drink n'abawala nabo banywa obutamu Yantore School of Nursing and Midwifery nibetabe jibwena abahereza senior ya kanane ya mukaga kwisha kwehanditsa habwa amashomo ga certificate na diploma ombunasi obuzarsa na lab technology omwejero kwenda omwanya oshemere kubushyikiro kubara n'orujungu hamwe n'ebya science iwe kwenda kushoma diploma oshemere kuba ine certificate of nursing na midwifery kandi omazire myaka ebiri mu field buri mwezi na hawo mugisha go kushoma gani mashomo ga teknolojia kumwongera mugisha go kuhakanara nyensia nka scanning na sonography lab technologies business na vocational skills na byo bitakwibiri basaries zichiruho mugiro bwira ishomero nirishangwa ryantonde haruguto rwa Kampala Mbarara kandi kuma ibiri kukiraho terano tumushanju 8 mukaga nshanju ni 3 nshanju ni 5 ashatu na 4 Reke kiroto cy'umwana wawe okukora umbyenyonyi kikirire Uganda Aviation Academy neta applications ahabwa May 2026 intake Mishomeji flight operations and dispatch airline cabin crew airport operations airline customer services foundation in travel and tourism cargo introductory courses aviation security awareness IATA GD's fares and ticketing aviation management quality security awareness safety management travel and tourism consultant teaching and instructional techniques Tuamibwe IATA na UCAA tunga application form ari Kampala office ari Metropole House 6th floor Entebbe Road Ningatera notisha tumwendishatu 10 nkaga na mkaga nkaga ni 2 ninga jihe our website ugandaviationacademy.com. The stakes are high. They don't come much more fiercely contested than this. One of the fiercest rivalries. Huge clash. He's having the time of his life. Can you feel it? It's shaking. When you don't use Momo, you get insulted by strangers. Save yourself from insults. Use the Momo app or dial *165*3# to pay and enjoy zero charges below 5K. That's the power of Momo.
fresher. And all their modern ambition pace. There is no margin for error. So much here is familiar. Over 1900 games brought us here. There is not a sporting heat quite like this. But history doesn't care about the journey. The Premier League is the best league in the world. La Liga is far and beyond the biggest winner. It only remembers how it ends. You bought it. It's not a word. You bought it. 8 titles. 1 month of mayhem to decide them all. That is outstanding from Patrick Dorgan. Stay connected and watch DSTV to catch the football season finale this May. It's on. There's a new way to keep your breath fresh all day. Introducing Movit All Day Toothpaste, meant to give you powerful night gum defense and teeth whitening. The charcoal flavor gives you deep cleansing and power stain removal. And the herbal delivers natural strength for healthy, confident smiles. Choose Movit All Day Toothpaste and enjoy freshness all day. kare kuruka yuko mbutumwa bw'abashubuzi omakuru gitagacenshira giceke cy'amaheru abahinjo muri isinjiro nubagira ngo baganyirwe mu nkora eyo kwiterere bihingwa bwa nyuma yo kuteganisubwe cyanda okumara ubwire buringwa okurigera abahinja aba enkoreji ebahwiriro konzera aha masharura entasia na nentasiyo makagabo abahinji bagambire ebi obabire nabugana bahangu okurwa ministry y'obahangwa n'amizi n'aba Nile hotline abakwasibwa obujunanizibwa kutendeka abaturo mu Rukiwera Isinjiro Town Council okoresa mizga irrigation. Abahinji nibesore meto kugera ki umukubyara twayegamo gutine kuhinga umurayinisi kandi kinareba ngukina makuru mahanga abako no twanturambura bwira bwingi ninga twantombera muturabiro murayinisi twakoma ryecho twayega endwara za kabeji zine endwara arho hakwize cyo kizibabora batwegese mbazi yo kukozesa bene mbabozo twuko muhinji kwakora bo mu rubugu mwanya agamba ki abandi bo mu rubaya buryo mwana kwa bene arabaha arimburiza ezene kabeji zibyo bibwire bwo mushana tumasa ngo abantu bamanyero kugera ki okolesa mizi agamizi tukashangire mu kuruga okutwagatandike turashangire mu ishu abahangona begisa abahinji okubine kufuhirira bihingwa byabo nembazi eyo kufuhiriza umutayimingi iba kurikiriza scientifically bitabo nibajya ngo se mukubano irrigatinga ubwiro bw'akasese kuruga sayi 12.3 12.3 amiza go kwitera garenge sayi 3 gide mugasa akucegi n'ubuzubu ahariki acingwa kandi kera okubona ndubonungi okukora na cerebedi okubyara okutebekana somusorogu bakabyara tabeje so kubashimira kubana bakoresa amizaga batagisire tukabegesa okubashimira kubana bafuhire mbazi abo kububwiro bwingi shangire tukashanga abahinji mu myanya turamu umuntu no fawagenda wagura umbazo guwabona abahinje nabajyana no barabe baganyira mu nkora ya irrigation nabashaba ba ministry y'obahangwa n'amizi okujanjaza amizi ga irrigation mbicweke bindi buri muhinji aganyira mu nkoreji shaba abicu kwata haba amizi kumwakutiyamba mwatwongereza y'amatanka ga saporayinga ekintu kitambuza abo kuba twena ngo tuherire aha kandi nanogo mwanya obumwe nibabasa kusanga twayetaga gupangisa konka hati nanye wonyegerize haruguru nibasa kujya desire hati wansera kupangisa wawaenda kumpangisa hati nanye kastabanyirize haruguru nanyereka nko so one agamizi gina abantu baki nakireba abako n'ubundi mbahiritaka kugira ngo mbaza gubo mu itakombo konga kurunogira nko burunju bwa muzeyo kwakoze M7 na government ye na district bona anaba hot kurumu extending amuke tanka mushuku kuyagamba ukaza kusanga nawe nankani tanka kuri ukasanga nawe ine tanka turwanga
enzara muri singiro twabintu gibi Isaiah Mugabirwe kurwo Ministry y'obuhangwa n'amizi araganisa abahinji oku Ministry n'entebekanisa yo kujanjaza amizi ombicweka bitari umwe na bimwe district y'Isingiro. Their performance is going to be based on the performance, how we perform, informing on the next step to see whether we can, as a ministry, as a government, to extend ninga shikari bachikonka mwatu erekere muri mubasa so nitumwe kutuganza kusutamana bakama bitu na government turebe kutwapasa kora twakushiganiraho. Omugandi abahinji b'omwana mu district ya Mtoma bahirwe mbazi yo kufuhira obukoko oburukurwaza omwana gwabo ugabora kwera kurungi. Obwezo ya Uganda korabiro Ministry y'obuhinji n'oburisa. Taje na nempimbi z'omwana akakoko kakabara kakufitwigubora. Mwenu wanu herezo omuhinji urebe cyarwarize ni kiha karabayine rifurast ninga umucerebegwe endwara y'umucerebegwe amababi g'omwani hatanakore sogo deni yabayine emungwe eyobutaji na nempimbi z'omwani emungwe eyokusensera omunzuma z'omwani ukasanga biyamwe bihohe hatubakore sogo icyo kubanza twinogo gwire na nokoko kubwira twinogo tuteganisa munonga tujeta ko food disease ninga shomo nyankore tujeta todura irene nisirenya niyo na yajimara kimwe atugamba mushango musirwene bitangatanga ombebaze bahirwe harimo gukurwanisha todura ebisente ninga shehumbwe no busisibirizi nezindi ndwara ebisente byenzuma z'omwani nemera etera enzuma y'omwani aha mutwe hazuguka kibe kisenti erangi y'omwani ergaho eya green ninga ehisize ahanse sigara iyi nerangi yayo hati kiza kiretera kugira ngo okora kwenzuma y'omwana no kuhanguka kwa affected ninga twache basika okoko fudio butaji nangwa binjino bajete mungwe eriko bora nane ry'umwana munongo shanga akatikira henju mazomani kijuze henju mazomani konka obutibwera bwomo abayingi kugira ngo twafune ubwo mbazi ntuza kugezaho kubegesa ko barakozese then abandi mbaza kurezeraho then mbazo manduka mbatandika kwegura egombora ya Nyakizinga na Mutara nizo zikirizeyo kuterwa munongo bukoko bw'umwani district ya Mtoma gasha kwa Ruth Nwamanya na Mike Watwachiri. Kare mwebare abanyamakuru bitu abishyi na nabakazi abarukusi bano bazerera mu town ya Ryantonde basha bwo kurerwanaho bakashera imirimo y'ebyemukono ngo barece kutega government ingaro ubwo barukusi bano bagishaba ngo bahwere Okurgira bakazi n'abico mu town ya Ryantonde enamba y'abatine mirimo ne yongera umucyanga kandi government kabatambusi ya misho muno muri mwaba wala bayigenzi reka kusibanga bweba nonya yakalinya nonya yo mtu banku wadde 15 era kali bekina avambo buno bwanneko sibwaluberera abamutukadde waliwo kigenda okujjanga mu butuufu bino bye tweyogezaako nga tebikyaliwo ngo bwanneko babuweze senga tetukyalina sente nenze mbadde nsaba nga bwe tuli wano tufune ekitabo tukiteeke wano tumanye nti ze 2,000 buli mwezi oba oteeka wano 10,000 bw'obanga olwadde bino bwe batusondera bakwate zire sente bazikube sinakindi buli mwezi usange nga tukola ki tubagana 10,000 ezo badde zivebiro Mwana wabojije mu hoteli jibike kesho wani ogende wakora abasabye bayina engombo y'agamba nti bimalaya tebitegere ne olw'ensonga nti mwe mukyekola ki mwe mukyeteekamu bita abandi nibetomba itongo sente z'emyoga na PDM nibazihuriza amatungo wabo zikarema ebina tubine konka abo kugira batusosora ahabwinshi bari kubasosora hino kumuratira kumanyani batusosora kumanyani ebina muratiremu bakabura kubafa ego nsaba gavumenti abeera ekintu ekiyatuyambaho ekyeza sente z'emyoga nito tukagira ntunguka itwayekorraho katungukiraho omu myoga yite tukuba tukora tukakorayo kaka bizinesi tukakorayo emidaala mingi ofisi ya RDC yaraganisa kubashagika kubaramare kwegitombe bine biri kwetegerezibwa itu ntubashemero berundane batunge sente z'emyoga gavumenti biherezo buyambi ubundi tokamanya
hahanguto bariho ahabwe bizubu mbona kuba kutunga sente bakora government y'abafandinga abahereza umukono ubundi bakarga ahakwetunda bakozese mukono yabo baba abantu bamana nabo mu nyangarito ya Uganda. Amakuru agasha kwa Sunday William. Webare Sunday William nko muringo gumwe ogokombeke kanaso mbyenjiri entasya ibyo gwegese hamwe na nebyamagara erizoba bashomesa abebembezi 218 abatorinwe kuri mu rusaba dikoni obwagureta mbara okushomesa oku kwakorerwa ahari All Saints Church aho mu rembo rwambara kandi bashabwa okutuma ukore bashomesa abebembeza abatorinwe ntibaza kwebembera amakanisa 56 agaga ryo mu Marisa 10 ababure ababurizi bamuhicirwa ababici abenshi koza Marisa abenshi koza gusaba dikoni abari kujwetera amarisa no gusaba dikoni umusino diankore abwasino deji ya 20 na mushanju okwegisa abebembezi ba Great Ambarachi Dikonere kwa kwebembirwe mu omuhandichi w'oburebezi bwa Nkole Reverend Canon Edson abasa twareba nikikuru munonga abo kubankiza kwera amakanisa ukwihame muhondano ubundi abantu kutamanya ubujunanizwa bwabo gashanga mushikirwa na woburisa na Rwanda na no mwahure ninga shimushikirwa wo murukana Rwanda na no mburizi ahabwa ruru zabo ninga shubujunanizwa bwabo. Venerable Reverend Patrick Atire Archdeacon wa All Saints Mbarara yaruka obyo busaba deacon borecherire terere kugenda omeshi kugira ngo busaba deacon bugiro bumwe bugire ntunguka injire burirwe abantu bajune barujo mu bibi kandi barugo mu bibi bagire ne byentasya ka department ya mission twayehe kutandikiraho nambuye nebiro umukaga ibyo kwezi kwa gatano umwaka nitubeta mwena mwija busaba deacon kutandika shayishatu aba TV West ndisenyomo Gideon aho murimbara bare senyomo Gideon mu makuru by'emizano empaka zo mpira gwebigere ezabojo ahabwa amashomera ga senior ezicyange cha ankore za Steviro 2 ziri kuhindura mu district ya Ibanda. Emzaneje yatandika ari kuteganisibwa enjura yagumiza mu kuzanwa omunjura nyamwinji aho Saint Kagwa bine chikopechi basike emzane ebiri batari kusingwa bwa nyuma yo kutera timu ya Ishongoro High School gore mu harizoro okutangaza imigisha yabo yo kurabaho okweyongerayo okurwana Rempakezi Ijomo Progressive Mbara Ame Secondary School Mbara High School Nyamitanga Secondary School Ibanda SS Weldon School ya Kasinga Che hamwe n'ezindi nazo zasike emzane ebiri zitari kusingwa konko mzano gwakore byafayo mu Mpakezi ni timu ya Butare Secondary School kurugabhwejo eyasinga Bremba Secondary School ahagori biraharyemwe irizo batwaza n'umpira kwa kabiri mu group yitu group 10 kanpasa points mukaga ikigendero citu na Saint Kagwa nuko ngo mpira yitu yona twagisinga nko kuwagamba ndige mu Ishongoro High School kandi umuzano gwitu na Saint Kagwa nicyo twatu home team kandi babwe umuzano gwitu bwo kubanza uyo kusambanya umwaje ko nka weshonga yebwire gwazwa n'ibizoba kandi batera gore emwe arusha ayitwa tutandikire tutera timu ya Kagamba Secondary School yakira finals antunga moto ayitera gori ibiraryemwe erizo batwazana na Sedes Sapienta Secondary School kurugakirhura twabatera gori ibirari 0 as champions tandikire munonga Eastern abana babene amani bine inaje konka erizoba narahaba muri Laxte tunamanya ababo kikonka usha tuza kugamba nabana turebe exactly ikiroho otherwise iyo mpira no bimanya ubundi nta rumuraka Empakeze nezo gumiza mu kuzanwa okusike hasande obweza kamaririzo zarazanwe gasha kwa Alogius byamukama webare Alogius byamukama emzanejo erumune hindra ahari district ya Ibanda akandi negendo mission pako kusaizo birya Sunday umuganda gebyo mzano timu ya St Lawrence University yasinge ya Mtesa Royo na goals 3 ahari 0 okurabaho okuza omuzakamaririzo omumpaka eza University League.
deadlock. Boys have taken the lead. Huge. Oh, what a strike on his left foot. Equalize. Samanda Collins strikes. And that's the equalizer. St. Lawrence University are back level terms. Big moment for Mutesa Lutwama Ali. Kare amakuru agacencuire agurungo twabasa kusyaho abwecireki kandi wabanaga kusyaho nde Elias ritugusa hamwe na mutayi wanje Sande Brian orumo rwo bonero twendeze kurara kurunje. Eshaha zabisha tuzechiro na. When you don't use Momo, you get insulted by strangers. Save yourself from insults. Use the Momo app or dial *165*3# to pay and enjoy zero charges below 5K. That's the power of Momo. Bana Uganda mwenna mwebale kusima Bachogera Hub Products olw'okufufuggaza endwadde z'ensusu zonna tonyereza bato n'abakulu era basimye empeereza yaffe tuleese ebipya ku katale. Leka ekirooto ky'omwana wawe okukola omubyenyonyi kikiirire na Uganda Aviation Academy twamiibwe ayata na UCAA. Okumbereba ne kukiwaho oyine mbogoka naba mulungi ayibambe ne nkolera ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje. Program Okumbereba embogo embogo necho kunywa chechonga onywa no baje remedies katete ntuba kugikorera iwezeyo. They are not very strict. Bajya ngo ndakurambara babanze bakujema ugende urambure urebe mbazo kwekorwa urebe bishaka wakumekisinge bishaka urebe kwa kutamo gochi urebe kwa kutamo shukari urebe kwa kutekamo ebishaka byenyine bye byite byo kumanya byo inomuka reno za kwere kutandika kunywa embogo no mutamagumu. Hari ibintu bya social media omweshongozo omwe arize kutahirira abantu yaba twabusha yajango abayo shogwire bono mbwire bwakare bakaba byabaharaji tine kibakozere tine kibayihiremo wahora koka nani enda kumanyisa ngo gumanojuma abantu arizo kweta season Burumonta in a season ye. You knows Mabakara in a season yawo. After all, are you the richest person on Uganda? Are you the richest singer? You wake on your shongora hati baza kuronda abagiga be shongos no kwate chokubanza. When you hati abadyaha mu season eje bakujume. Now it's not good. You end up abusing your grandfather, your grandparents, and you will end up abusing your parents. Ababirembe shongoro bwirowe omuntu akata kwasa kuvuga emotoke zoro hata bukazi taro ahora akata kwasa kugura simu ya milioni igana buka simu zikazi taro bamukabyo bwirowe ba warumba zaye bakaba zikazi taro. Now you cannot blame them. Bakaba y'abaharaji kandi abamwe bakaba ari abarokore amwe bakaba y'abasilamu batakunywa na haraji bambe. Nabo kwemerera ukaba cyaminga apungutinde cyo bakoze noba wagira too much excitement haza yakugamisha egiye season yawe iwokorevo akora osirike. Yes,
abakwa niwe umuntu yenda kugendaho nabasa kugamba yes omukweshongora kwawe byo ine byo nato bire mukweshongora abako government nayo inokwe kwagira ini deal zo kupanga na government nayo government kajya kasente kyakwereze so tupatsa kugira ngo abantu abayeshongwire kare kakwatira muna barake Dube okakwatira muna ba Santana okakwatira muna ba why to get ntiba kitari churunja because you will end up abusing innocent people nawe cyo yetu ware boss ubwo mweshongo tuzagambizi naye konkani wari ya social media aresele kigambo kimwe ngo abayeshongwirira n'abaharaji no obwiro obwe bakakorebere mbakoraho bareba and we enjoyed their music yes nyowe nkareba abeshongo zibona barigire nankeji Congo ba Pepe Kale ba Kanda Bongo Man ogwe Israel baranja kotezo kumureba nyonka mureba kare nareba South Africa ba Makeba Chaka Chaka Lucky Dube you know bona tukabareba and we really enjoyed those are our days wahora nani tukatwa twemere tine na ntebe ati imwe mushtama so kwanza kutujeregiwe kateka ngwabantu akabari abaharaji kashitore mbareba tukantunywa haraji wawe season yawe enjoying konkarga abantu bakoze rento barishitinisa abeshongozi mutakafa yo mwena twasalutinga because you made our life easier nuko kubireba iwe no bireba